parta nella ngoni no me famundiri me warray no mi haadi no mi faadira yo mi noddi hakku min mi awa ino mado yewten prime ngon do ala yoɓude ko asiyan ala wadde fus prime ngon handi anti awata ala yoɓude prix wasi tawi ko a yoɓi piiji duwaɗi wadde ɗin fof ko fof ke yoɓalanduma no yewtiya ɓe ngaldi o yoɓaylan joni concert B7 ni a famude min mi ok ɓe nder ɗum ɗon mi noddi mukki ɓay yo explique ni la mi noddi mukki min e mukki me yewti ok min e mukki me yewti mi jonni mukki ahadi min yo ndaru yo men waɗu piiji ɗin joni yewtir ɓawan ko ayo holo lamtuŋel ngal ɗo men dokka lawol ngol fo min ndara mukki ni jaɓi piiji ɗin fof mi yewdi e amlo tigi grand jon no andi piiji buyi par ce que amlo hande naɓali goɗɗo accitimo kanko e goɗɗo yoɓe ɗumano kamɓe yangani visa gueri piiji ɗin fof quoi mo andi le ko ɗum yon ɗum min gueri amen heɓi on visa ko accident joni e probléme mon ɗumen heɓi hakko daɗi koko mi yewti leyɗe porto hakko ari tawila ɓayo ari yo tawi langayi ko ari ɗon piiji o artugo waɗi live bo noddi e waɗugol piiji kanko e pay kungine ɓe diskiti ɗon langandi ko wonno hakkude maɓɓe komi yewti piiji ɗin ɗum fof waɗilan puusi amlo en minni grand jon acce mi yahame yaadaya kamɓe kay laatiɓe diskitali me waɗi komin gollata toon komi seedi e jam ɓe mi yaa ko woni hakku ko waɗi ma wo nodduno ɗum annoɗa min mi ok meɗo yawde mais mi yeeyi visa ngon lannay woni ko hakkuno do arrange de visa ngon wala noon joni piiji ko onno rédaction ji no arrangera visa ngon o wattanmo fof joni noon ko hombo min artata e mum ko ha yamlo en kadi mi ari mi woni Paris mi neeɓi toon mi won to ga tawi ko ha mi ko ɗon kadi ko fof ke min mo mi arta ha Allemagne min yamlo mi yiida toon ɓe waɗa trajet mi gimmo mi yaafino mi renouvelira visa ngon ɗulle contrat mi yamlo la mine ɗa mbi ka pana mais faynti o engage ɓe yewti ɗon o engage aniɓe mi anda ko ɓe yoɓata toon par ce que mi fama ono piiji ɗi woni yarde mo duwano jonnude ɓen goɗɗum a famude min nada min arti mi arti ga min continue affaire min jui premier concert o yoɓi lambu laaɓi deuxiéme concert mi andaki ko ɗumanni ɗum mi ñaw ko mbuɗi komi ñawlunomo ko mi hettiti mi lero mi ñawlunomo ko ɗum mi hetti ko laaɓi a famude e koko accilan ɗon kon fof Bachir no yonalan seede Jige Bachir Dalen no yonalan seede ɓen noon fof no andi ko ɗum yonnu par ce que ko ɓen addanani o langay komi ñama des fois komi wonno isoɗiɗo ha un jour ari ɗon mi sokki ba fangal mi sorti sabion mi sindi mi yiyanni vrai min mo yata mo accirta alan ni o addata alan ɗo mi ara goto komi ɗumanno fimo du alan mbuuɗi o accira alan ɗo gay ñamete o addanta alan komi yaltata mbiya quoi a famude ko Bachir wawno lan addande e weldiɓe Dalen e rewɓe goo ko defata addanalan ɗon ati a famude fimo du alan o majji Mexes grand jon no yonalan seede ko kanko ɓe wanno kaydi seede Moutar hakku haali ko yoɓa e mbuuɗi andi si Allah jaɓi simi arti e jam moƴƴere a famude mi hewti mi garti haka kamɓe nodditama ka kamɓe ɗon haalama o noddama mi yewti mi mbi ɗum no suti Allah no suti mi ala haalutude fimum ma haalugol piiji mi haala mi yewtita fimum milla ngabbi hande kala joni Allah ñande mimo o tawi ka arsiki am mi yetta i tawi no arsiki am mi yettata quoi a famude mais direct miɗo ɗumanni mi haalana cartel no affisuma toon no haalude mi anda ko ndi waɗi mi yawoy tun mi andi ko fi ñamade komi ñawla kadi hoore komi tooña mi wulnina kadi ko la poste ni andi on no yirite famude par ce que ko amlo e wallitilan wonno piiji andi no mi artiri hano mi yewtiri famude simi tawi mi tooñi kadi yo Allah rewtin e hoore am mi torki Allah a haala noon ɗum ɗon ala ɗo mais ko gonga min no yewtade komi feƴƴini kon e nder partian o hakku ñama mbuuɗi makko hande ñama piiji makko ɗuma ko innata lan jindude ma goɗɗum artiste ɓe min jatigiɓe an si ari yomin yaw fitiring e studio mi jokka ɓe mi yaa hay si ɓe gerdi on ɗum tigi de min mi anda ko fitiring noni wadde a famude duy law min mo ta ko mi yaa toon kadi yimɓe ara yan takko an ni na flawa mi yeeyi ko pari mi yeeyi kadi a famude yimɓe ara yam mi jooɗo kadi waɗuma mais mi ala yawde boîte ji mi yaa mi yombitowa goɗɗo on noon ƴettu tikeji ko duwa yeyde ko jonnoyi rewɓe mi anndaɓe o duwa ma ko on ɗum woni hakkude maɓɓe toon et puis jeeɓe o duwa jonnude ɓen o jonnani basiren hakkude maɓɓe Allah so ɓe so teki ɓe oray suma e ko laaɗi ɓe andi spécifique ko timmi ko on no woniri quoi a famude mais ɗin détail ji fof ala naala ko woni hoore gonga an kan han po mami ɗo woɗi ko hoore gonga an kan quoi
amlo betoni modong be adi piji buye ni gol norem fus men gollu no men gaini o yobi lambuji andi hala bi post hayo falno kala ngati dude hakume hayo jonni no parole bi futa bi noni gine gasi yewti ton ko men dumani be woni adi quoi avamu de mieddo dia kwa di ko fala kon quoi sintonyi mo alla na da yite jannama goto no nganda goddo ngo quoi walla woni ko kondo woni bajo letere hande yalla wadi video lang hanude minna wayo no wadi lan dun no dogi no wadi lan jokki ajo an quoi parce que mi do andi stai ko arsiki am mietta sina arsiki an kadi mietta ta quoi afani me mi andi simi mo to minna yo jonta mbudi andi si alla non kadi wada mietta ta quoi me ko woni sen haldi en tant que bani adama il faut qu'on trouve des frères kunne ngahadindi ko wonne tendi quoi afamude na hakuna bilang so yo menga ye hal 17000 o ni dum o passé na kan ko na bilang afamude o biton o yidan men mi dumani mi yewti passé kan ko am lobe famude tano dum aduna quoi merci John Barke wallahi joni tati min non hako inido woko kanko signe duda contrat depuis la Guinée amlo e makko yewtuno ko yeyi ton be yewtuno fisi ari sa wadi tourner on kambe don dido be signe di contrat mondandarma sa ari ka panaf ko 15 ko to Muktar ko 15 minutes zuwata après jipoda wawon yadude ko honno amlo miji to anti e ore akile ma den frère ko honno amlo wawa talan arde yango gafiyo mimi hebu visa o gera fo fiyo miyago o zuina lan 15 minutes ko miyago do sini data contrat andi si dengal to yo akul so na ye tun quoi afamu de don andi kono business o woni yarude quoi don andi amlo ta kanko jabo aye ngamlo jabo duno parce que de imposa ko siengo monno question antigi ko aduma no miji to tun kono amlo wawirta arde wakilo dogude bawa wada piji din fo ha men heba visa fiyo ayo mizu 15 minutes ore sen ma committee ko mi jokka go oya no andi ko wulludo ari hay mi yurma mo sini jokkimo parce que mi andi ko no fe iton quoi parce que be nay non tuma yurma da goddo ko ay yurma ta ko yurma no ko yurma ino kon quoi afamudo voilà mais fous Alpha Jo ouais si dengal to ya kin sora tati yewti naam ina yewtira londo fi am lono do da tanjini fana faro do aray tayi mi ko mi aldiri do kon ko halam mi aldiri ton fi yo mi halu ta Allah weti ndin gite bin torki asiya yare Alpha Jo kundu marda ko yewta do tawara baba gande anka da jenta joni koto min gila hande mi wutike Muktar hakku gila hanyande o mal mi yawota ko mo mankata mo respect ni rien du tout kono holi do Muktar mi wutotoma parce que neddo ko kongol dimo ko hunduko ma konko Muktar ko neddo wela hundukojo wolowo haalaji sika ko dunge dum sora leto wola haalaji di haalaji arta to wadi ranini mimi dasfa be worbe mi laydi bido gorko fewto jama wola gonga kam Muktar no mari défaut mola na défaut Muktar on ko hundo répète ko hundo répète c'est parce qu'il parle trop to woltanu trop c'est quelqu'un de bien molabi bernde makko la poste dum non tatambi ngorema kono faale andede makko de nge wonugol importance ko dum do woni mo bonnande Muktar ko tagado mo nanda horema o anda kon to fokkiti mo habbiti o seppay ka hore lawol donc c'est quelqu'un à redresser wattete do e leñmo minno simi gayni wolde do mo wolta fi Muktar mo fala o yalta wala fi na ha jango mais no wadirtani onon tigi hule gori arangi e yimbe e sifagol ko dum fe yakkunde maggi nge worbe onon tigi don doit hersude sifati non mais grand andi ko no ngadi sujet ko parce que eko ji wadi pay ko de yenna honno inte amlo pay ko peut-être ko kanko immini be parce que pay ko kadi no imade yenna haku non je suis pas d'accord be yenna haku parce que min kala d'accord ekran habbo ay joni a woni d'accord amlo mais a wonali d'accord haku est ce que non ay ni wo parce que go yennude amlo ani ko fion minal mi wonal d'accord amlo parce que peut-être ça je peux défendre mais pour le je ne suis pas d'accord comme Muktar yenne ko ache fiala fala jona ngala kan sedan s'il vous plaît ning hande uninge tati do fu di quoi
ara mi andano hanne tatati nema ko mi naɓidano mi anda neɗɗo mineno mi nisiya ko ɗum noɓi goldane tatati quoi vous allez le dire haut et fort ko mi andi neɗɗo on quoi mi goldi artiste lagine fof goy nini artiste lagine busmo dadala mais mi yaali artiste yo yurmeteɗo tagaɗo feƴƴi kumpay kon o mari kon fof jeeyi ko ɗum waɗi hannde mi nisa quoi mais komi soñjudi kon e tattati fi heɓugol visa makko hino mo ɗo simi fenay yoyno agran a ɗuɗɗini ɗo ma agran ɗo mi tawaka mo hanni waɗalɓe nder sodisa mais grand o wata haalde ɗum par ce que ko an gaddatamo non jentolan tun abba m'expliquant ton an no muusi quoi silangaji amin e yawgol to mago min ko nafiɗum voilà a famani ko gonga noon ma yewtade am lo ko respect woni hakkude amen min ko wonu jentiɗo blédar fi al blédar anni nan sa waɗan prise de parti anni blédar mi si yarini jippoto ɗo déjà wallahi billahi ko jamlanno ko teddungal minuma ça me fait trop mal ya waɗu moƴƴere fais très attention quoi parce que j'ai fait un constat mi ƴetta parde non meɗen jenti aɗa mari hakkil ɓeɗo hoorema nde meɗen jentimago e kadi carte ardo parce que koko mum ardo c'est important moi j'ai fait un constat ɗuɗata ko muñinta ajjoto koto ko doy quoi ko famira konno wayara vous inquiétez pas ko alpha est-ce blédar a faada abbela abolan koto amlo acce farbano ga so yi alpha jonge farbajo ara si tawi min nodditi on ɗo min nimo hino ɓe ɗo ɓe ala droit haalugol tawsinen jonni taali ɓe konngol ka billandi ɗo sim jetti haala kam voilà haray amlo meɗen jentima meɗen faalaya yewtu men ko woni nder ton kon men jentike voilà ɗengal towi hakkil soray merci beaucoup donc on tigi ko yahani ɗo tati manager makko on e kañum tatati ɓe anndi ko honɗum men feƴƴini ha wano visa Panaf Luude c'est une vingtaine d'artistes il y a beaucoup d'artistes mais mi concentre no tati mi jonno énergie ko mi jonnade hande nder showbiz Allah waɗi marché tati yewte kan anndi hunduko so goɗɗo en mamino moƴƴi donnuɗi le temps tati arno yewdela mais mi wattande 100% mde hoolimo lagine min ha min ara ga il a été intelligent konto ɓe welilan kanko équipe makko ko ɓena noon amlo hiɗen yaade attention mais miɗe mari contrat Europe est ce que a naɓani hoore ɗum so yeeyi agnon noon famotiɗon ngol noon min ɓe na probléme min mais piw goto no woodi min no an tattata kawna ɗo mi yiɗa haalgol déontologie fiya heɓu visa no woodi piwgo komi engage tati no andi mi haalta ɗum ɗo komi engage fiyo heɓu visa makko min siko sago fus heɓatama Europe fus mematama si memima non seulement min perde licence ano min heɓa probléme minni mais ɓawmiɗon ɗon wadde hakku yahe so min gayni Panaf on mais fo amen min jondira e juuɗe par ce que fiyo ma ɓanto ɗum min ɓuuri faalede donc min inni min ari min ari ino ɗo tati kase makon kase avance makon ko lagine jonna kase makon Panaf o lamto mi waɗi enveloppe meni lanni a welti ko mi weltike lanoni mes grand temps accitiranni komin miñamo mi weltike tati a fait une action je vais parler juste parce que tagaɗo koko moƴƴi kon si goɗɗo waɗi yo haale o hokka kon mbuuɗi ko Panaf o yaadali 25 suudu oka Panaf ɗon okkitiri ɗimmoɓe makko ɓe heɓa ɓen mbuuɗi par ce que hari femme tun no andi tati yuttiji ɗi gokkaymo mbuuɗi ma ɗuma vous comprenez Muktaraku yimmi ari ɓay Muktaraku ari mi noddi Muktaraku min ok min contrat on lanni na probléme mais Muktaraku je te conseille min o giɗuma e showbiz guinéen o andamo moƴƴa accu Désy Prod wallitoma seeɗa c'est que contrat ji ɗin ko contrat mo napta pas de problème tu peux signer avec qui tu veux mais acca artiste jon centre makko wona Bruxelles ɗo après il faut golle hoore makko mais ko an jeeyi na minen jeeyde si minen min ƴettemo min juinaymo nokku goo min yoɓama par ce que l'artiste woderne no jalbi ko Allah no addi demande no ɗuuɗi tar ko non min ƴettaninimo suudu Paris ko be min aɓorama min mina probléme min équipe on fof min moɓodir min mina probléme on nano ɗo probléme par ce que non immino tun haalno minen min justifiaki hande devant l'artiste ici mi haala si tawi no ɗo on heɓay ɗo ko laaɓi poste Muktaraku arno ukkodirno e payko ngine c'est vrai mais ko ɗum ukkidiri ɓe payko ngine yaw tawi oɗo minen ko minen jonni consigne payko ngine kala artiste yo guide arɗo so naati ka chambre d'hôtel jamen ko responsabilité Désy Prod ɗoni goɗɗo ala droit goɗɗo waɗa ɗon vidéo ji tattati ɓornaki no moƴƴiri par ce que c'est un artiste c'est une vedette na ni o wullirte ɗo ko juuɗe joni ni
goɗɗo capturé mo ɗo ngam falno yo hajjali matu aruka bledar ma waraka cartel naka muktar tokora an kadi ret sa tokora fi Allah Grasimba kala ko ajjayi kama tokora non accu mi gayna fi Allah en laaɓe fi Allah donc pay ko nginar innimo yo ittu image on ko TikTok ko vrai na Facebook mais ko TikTok rasta ko artiste jo so men ardo joni andi promoteur bendo o sikkay ko menen promoteur o jabay o tudo o arda e manager makko halfinanno mano taw jabu artiste jo heba image kanudo don odo ka samru mu piji no lancitino dumanne pa gine ittu une fois deux fois mais si pay ko gine ukondiri on mi wonana pa ndiri ko be piri kon ça je condamne fermement mais ko wujjadu no wadi be duma si tay no kadi fenay yo tati sovilan hare mi yalla naki tati hanyande mi wali yo haalo na way amlol ko non ma nanon après ko ƴettu e haala kam ko ɗon ɓe ukkondiri kanko ɓe ha seytane sari ha ɓe ukkondirlo ga ibro jonni ay oya gramma cartel o jonni ay pay ko guine ko yeeso oni kon ukkantoɗa yimɓe ɓen ɓe ukkondiri après min guine pay guine c'est ton frère a doaka après tati noddilan min tati c'est pay guine waɗa ɗum ɗon mais licencié mo nder desi prod muktara ko koto makko wala do akkunirgelle makko après tati non ni grand attention ino do no feƴƴir non ka chambre to explique lan ko mi explique non do min nasi ko ɗum non toujours men jeeje Moukhtar Hakou parce que c'est son grand frère mais déontologie gola ɓe ngande ko protégugol image artiste na artiste yo arɗo tumte tourné mais so wooti ɓe na wawi o yawno waɗi photo ka touré fel waɗi ɗumaji labaɗi mais yeeya image makko moƴƴa kono aro artiste yo ara chambre ma ñaame tiwnoɗa piwnoɗano ɗo minen min wollata ɗum go réjour ɗum ko suurrete on faami min jeeji Moukhtar Hakou min Moukhtar Hakou ƴetto artiste jo yahon France na probléme parce que min yi tension makko min yi on faalegol inde parce que minute ɓe way miɗo wonde tattati miɗo wonde ɗum minen na fiinde min adi tattati ko fi o gollo heɓa min heɓa mo biya min gagnant mais si produit mo min yeeyato min noddiɗo jiwɓe ma min noddi piiji fof mais inni min wollodirama artiste min taw sali o accepté ko minen addimo fi respectugol men mais hara meɗen memude e business aɓe o si min hebbina concert mi hara ko minen promoteur waɗi ɗum on faami donc min yi tension makko min yini ɓay tati haalano men lagine yo min respecte ɓe yeyi ɓey ɗon joni visa on lani tourne en wadde faami donc ya joni on to audio ɗaari Moukhtar Hakou wallahi billahi tallahi o noddayno lan kenen ha seke ha ɓen wondi ɓe mena ko hommo ange Moukhtar on wondu wona amlo waɗangen prolongeangen min na probléme min Moukhtar wallahi tourné ma o laatto par ce que adi ko min joguino hannde kadi aɗa woni noyi pouvoir nanda son famille o waɗi contrat ji mais wala visa artiste jon il fallait que tati yiltito lagine donc ɓeeɗa foɗiɗa contrat ji ɗi bona hen mais si moanno ɗum noon fimiɗo jogui ɗen doole hannde harayno na kanko mo waɗi ko tati mo waɗi andi ari mi walano kitawa ya waɗay ɗum ɗo acca hakke andi mi walano kitawa par ce que a yi anti ko noon no jeejuɗi mi ɗumanno oui par ce que mi tawaray woni bon mais wallahi mi walano alhamdoulillahi oui tati ɓay ɗumani ko min tati immoara min immoara Allemagne o yimmi wari je vous jure wallahi il y a des dépenses de mi dépense mais Allah alɗi Moukhtar Hakou o ville ji ɗiɗi mi yeyi des ville ko mon ɗon ibronade en haala mi o ɓen ɗon tawi saliyamo ɓe joni lango wonayno après les dates de Moukhtar Hakou eke ko après si ɓe wawayno prolonge de seke astafurlah concert goto o heɓayno dernier o heɓatano nanda son fami ɓen ɗon ko seeɗa jonnayno mi diwi ɗon mi yehi saare ɓurde woɗɗude Allemagne par ce que saare ɓe loi mum miɗo mari stratégie jani miɗo andi fi sowbison mais mideɓe noon mi wolliɓe kaydi jalni ɓenni ok ɓen napoɓe ɓen ɓe waɗay min nani rastare ɓay o ari min ɓe ok hino ɗo programme o min ko feƴƴi kon feƴƴi andi bledar nda contrat ji ma min joni koko arta ɗo si moɗanimo visa ɓenen Allemagne mbaɗa ko ɓenta kon taxe de l'état les taxes de l'état en Allemagne c'est entre 19 et 20%. Min je dois déclarer toutes ces concerts là parce que mi yoɓay finance amte ɗum wonɓe en Allemagne nani koyte kon finance amte o faami min ɓen ɗo haray ko ɗumen mi landaki tono ɗuɗuɓe mais ɗum ɗon on guére chaque concert ko waɗa yoɓen ɓenni concert goto ko jini ɓenni 7000 euros minni ok min 7000 euros y a pas de problème on va payer ça Moukhtar Hakou waɗa o noddelan bledar wallahi mo wondiri ɓiɓɓe ɓe miɗi ɓe o noddelan matte mi ko nene goto a wonno nodditama ɗo mon frère
ono dira no la empiri visa on yalti ngaba Mukhtar min joni hapu no do visa tatati ni koto minina mi tedini ma hanya ni mai parce que mi jano ko da visa min tati no da ni buruma min je veux le faire min kadi ko net do modjo min e wondi wa action go to mi tata ko a jet no mbudo ko na SDF yeswa yelti te goddo ar yettuma yetti mude jondala ba jonna min mi mematadi ila dara ko fidi fandi ko dum hada jaba min sabudu no na fi équipe en tant que tu veux min ni imo ko latani kala ko falla tati ya fola ndina ko pije en tan ni mon yutu ya fola kala la ko fi la bu quoi ko pije di mu da halu no ngeduma min ni ko soin medico falla kala ko falla halna on na problème ko halna besoin ko falla ko alla no andi mi alta dum ko réseau do mais ya men geri min ko nu kadi falla min immo ya continue dum ake ko fi de ni yando ko de ni no ay ngi de bay fi de ambi on ti de ni ay ta tima do donc don landi cartel on fami men immi min joni yo yaw min bay no men yirno Mukhtar ko avec on gourmandisme physique de kaytan battondir pandi parce que non ko min bloqué min noddi Mukhtar ko min habu min sim yahay ton je suis pas à louer l'ensemble d'hôtel, c'est-à-dire qu'on y a un yata parce que en femme là en guise de reconnaissance parce que moi ni mo goddo on a do o fu ko do fu la no o fu saldai anko anya tatatoni min hande yewti don o ni mi fanki ko andi mi andi no arde mi wado réunion go onno réunion de fala fu utu nopi moƴƴa jento tati no tawano réunion kanko e manager makko mais ni joni ko alman be di visa on acce administrativement mi wada concert goto almanyara ko min organise a Essen yoy min do mardo boîte mi ettamo après haku min so gay non ya o joa Berlin kadi na problème ko au fait il y a 4 heures à 5 heures de distance no wodo ndiri quoi min no wawi wadde na région jigoti après Mukhtar ko inni joni kanko siko sago makko na problème me wada me dum do kanko e bi sal Dortmund men na problème yada ni men sal on Dortmund siko Dortmund no hebi don joni ma Berlin wadi ke men ngara men gebi ko men walla laamu gon Allemagne juinimo asina inde desi prod way men so vude quoi après men inni haku après manager jodo muki o mo jitudo no nane jettali oni ko jeli yoboto men grand men ini men yobay 3000 est-ce que vous comprenez après haku ni kanko Berlin o 7000 yobata artisan est-ce qu'on fait entre 7000 et c'est on dit na hay moitié be nous be yeyi tatati rêve men ko men promoteur men andi ko fenane marsa ta ata men andi public on Berlin wa ta yaltude mais yow ta tatati do dimen ko to mi e formao hakku nala pen ko falno ka gere fuso ni ko to munye après on addito ela so atto ela ngara non da contrat goddo ibro na to andi ibro so kifi men diwata carte landa andi ko mboni ibro be do fu anda andi mo woni he affaire dum non ngala discuter de c'est bon on annule des pro de memata tatati do hawarto yanno kati tatati sa affijimani men partage no da pays fo fita me ko problème on andi men ke toujours Mukhtar ko parce que men wano imposade ko men wadi visa c'est que contrat on va se contrat Malta Afrique on maïno parce que visa esprit comme men petit visa on est allé sur la base de 20% si sauve l'artiste John mais il me organise concert il me organise tam au yiti de Berlin men accepte men c'est bon andi so ju Berlin jonne mari ko men wala eta o men wula fus men lotike be immi be yai mais tout le temps mi dani si goddu ne tatati na haku be yata de ko ni ko inda woni ko visa mako wi indo desi prod après mi nodda tout le temps tati ça va da nyamude da bude ko nyama kono ça va na ko to ça va tati ay piji ko bawo ti Afrique an lami so annano dum do gere mene Mukhtar hakon ko gata o fudoto no ouais après ino do tati bay men ngayni tati mi hoti quoi o ari mulandi kano no tati so no biye des fois be halno tati o muyato no wallahi billahi ta'ala woti da men buda Afrique bawo yoti Berlin be gayni o ari joni tay producteur kanko Mukhtar ko mi andai no gasa o yawno Berlin mi sikki ay Berlin o yano mi sikki tati o yawno ka o yano Berlin o yano quoi ok joni kanko tourneron o yahal Berlin o yeyti odo promoteur be noddi lanton am lo ko ni artisan on a des problèmes yasi là
benno yahi ce qui s'est passé entre eux là-bas. Tati jonno on andi si tati yalta territoire européen men da problème parce que visa ma kon lanna ndenyande Mukhtar ko accidi men artisan kadi joni manager tateton joni on andi non seulement men daki 20% ko ben haldi ko ça va pas respect wadali mais toujours kadi ko be men kipa no do wutira mais yo na men dum biede tan fen na men yo mo bi mais communiquer manager ma ko men wolli mo stratégie do no rewta ha o yalti territoire dum parce que engagement tatati jonnana wadetana ka ambassade parce que so wota lom menen me watana aduna artiste Europe do tati no onana dum no kadi perdre makko ne suma parce que mo andi ko non consilo ngi mo tati ba ko na grand haysimi yeyta hono tigi de be mi wota mi fala ka mudi walle la mi wota jono ardo fi 7000 concert di tati mo fala 7000 chaque concert on fokita tawata hara ko menen kado no tafiyo me walle to mais menen toujours me andi ko menen Mukhtar ko ni ga en fait benen dose a pidi mais ngali kadi Mukhtar donc yakke yesa wala la yekude ma fait ko c'est réel non oui na problème do joni ko be do poser une question comme on ko ngal do fo j'ai envie de me libérer parce que oudi quoi oudi joni fallo ka du yar ko résoudre ouais donc tati minuti quand on vocal mon nan don mi be ni mo ko officier wali min mo il respecte pas la parole Blédar à ta place toi que je connais ma am cartel ma Amadou Simbado ma o Ibnu Adama wono do à votre place mi note da Mukhtar ko une fois deux fois trois fois mo doit la 20% de trois concerts o jonna landi wala communique de la nga mi perdi me bali mais communical ko vocal mo fa lo ma cham ko min mo do mon frère tu es le meilleur duma mais tu respectes pas ta parole mais tu respectes pas on tombe mi jonni Mukhtar ma min ko mi teddi no neddo min ko mi respecte o neddo so yami sonke Mukhtar ko c'est par rapport à ça hawri affaire o nombaji non ucci on tan don kadi te ko etta non ley o yara ley o geri fi taw yoko mbuji o do din o immini kan hala quoi o sora da o sortala mais dum fo moi je m'en fous jungo labu o satta metto sinno nyani goddo to utal mi yobaydi jungo